nkrofo cars so bi wo ho a me cars say ya odi akofitam hoping say bi kura eni fitani de ebewie car no de abre no the next call beba eno na o car na eno na me bisa say nti wo mo a wo mo de se car over 30 cars hey over 30 cars na shi 30 cars 30 say 30 cars 30 cars ebi saloon cars ebi Evan ebi Ovan ebi Ovan won to Ovan kra no say John wenya ne fo because Ovan duty minim say ebi nam 200,000-300,000 Ghana cedis car no price nka ho eti ene say wo pe Ovan na sa 2M Express cars you use the last time I check here and I'm 20 billion 20 billion so imagine say me bomb price say cars ni bi ni ho because cars are there over 30 cars there say John no den pa ka ura enei oti hwa ni afro me ana wo kofro fitani say na car no wi oso car ni jatum bisi wan hwe a obi sasem no nko akra obi timi atwa hwe because make e bi kura kai wakwaje bosia na odi akoto me and ka kron jiti nwi adezo ye fitani ni fom so sabi o kai si fitemu a wo ye ho adwuma wono no wanwi adwuma no akotena fie ade achen ya ote ya si jato ni base wo ni garage wo ashika se wo ho ashi ono ankasa so ejapade say John that no wholesome 30 cars or say 35 cars enye easy kra say John seriously na oni mu say me kojo fa kai me wo bibia ni na me say dum si irade koje we dey kai okwa mfa kofi mu nya si I have never felt comfortable yes say me car ebe sifitem so ho ana me car no me ba man fa car ama you know what happened we front seat me no na me say enko ya upholstery okay ana akwa no so wodi kwa kosi na dwom na me say da brafie bi tutu nkonwa no na fa ko ne car ne hey but look at cars enya fitani ni form so but you see na me just say physical cry you no we don't kai minim car ne de but kai yes wo timi say car ketwa wo ahwo car we car ketwa enya car ketwa say jo car we enya car ketwa wo de hwe baza this should be a very luxurious car wo de hwe ni rim no ye rade say jo we the Benz na we nye Benz we be VW we be German cars we me hwe na China arahosem pap obi nim nkumbo o mse die pa na dija no obi nim say na ensem se ne ba na ko bebre e say electrical fault ebisi obi de soja bi no ja no ho ebisi no mo ba ko kwa bi ba kwa ba so no mo no mo yi no ja to ho boys bi she get to ho ye hu na wo fa wa ngasa wo mu ja to who say ejan to baby ma enche de hu de ko fa ejan pa da wo ye say na ye ni bebu sa na wo ampo wo de enka kai because I would listen ya mo do so eja bia no ato ba bia ne de kosu ja no de kosu ja no ye hu da da bia we say sa ne de namu sa but me the minimum say one as say ye re-equip fire service no pa edu ba bi kura no mo de bucket na esensu edu ja ade we yon it has been on my heart say Sam common. Oh, seriously speaking. Sam common. Sam common. Fire service. Oko spark engine no kura na engine agye no. Na man for blame you say. Enyo mo fault o. Share. We sa na me wo yin na mills time na to you. The last year I think say what was that 20 enyo mo fault. 2013 or 2012 or so. Ena aye adwuma bepemene. Nyo mo fault. No fault kura o. Amafo ye from no mu ye late kura ba. Ni ye buru wo mu. Na sometime omo ko dru ho no kura no. Sin ho no. Ekwan yo befa so de awura ho kura ko ho no kura na ya sem foforo. Because ya block kwan nyina. Hydrant. Say ye wo. Say Kumasi Dum.
hydrants ni nyina yesi dan so say ye wo abufuo bi a enye wo mu no ba ho kra na o say ye de kom so no mo do mai dey o say ye de ko Akoma FM they also provide aban no kra na o say ye de ko ho na ye de ko no mai dey it's all about no bi a fire personnel na wa be dru ho no a wo ye adwuma na wo ba na ne tire be pa kwa so a no you see enti genuinely if we are being also almost no ye de ko enye adwin o ebanzinku adwin Ghana so bibia possible nti unless matches as well yes Sir John but me pese ye we within the next